možeš. Evo element. Dragana! Bojana, ajde da jedeš nešto. Dragana, ajde. Pasi šapco. Ajde. Ajde, ja ću ti čuvat. Stani, niste dali tada čizme. Ne treba čizme. Komisio. Uzmi tamo još jednu stolicu da uzmi svoje mjesto. Vlado, da uzmite svoja mjesta. Dobro. Pa nema šta ona Ne daješ instrukcije. Ja ću im reći instrukcije sve. Vi samo komisija neka sedne. Uzmi još jednu stolicu. Treba zaoblači se koza i sladne vati kozu i vermuze. Nema sve da praviš, nauči da se tada. Vi se sklonite odavde, ko nije takmičar, ko nije učesnik. Molim? Ja sam instruktor, a on je predsjednik komisije. Jeste. Ali ti si... Ne mogu ja pošto... Tako je. Ja sam Koliko možemo snimati? 90 minuta. Jasno. Evo ga. Da vidim koliko nas ima. Još jedan, ko će da drži kozu. Ko? Ne može on. Odi Zlajo, odi da držiš kozu. Odi vam. Boro! Na magarca nećete. Bori se! Boro, ajde drži ovdje ovu. Ja ću držati. Ma drži, šta je? Ovako liniju tu.
Znači ti, reći ti da ima jeftini kvak. Predaju boru, e. Evo idemo, samo se mogu da vas odnesu, malo pomagite. Ovamo, momci koji drže koze, ovamo. Ovamo, uzmite koze. Svako ne drže svoje Ovdje. Nemojte daleko policija, mogu neko da to nešto bara i da... Da, šetamo. Mićo, ustani. Zašto mora komisijski da bude uvijek tako? Mora na sve nas za 100. Iđi malo bliže. Tate, ređajte se ovdje pored mene. Evo sad i odem. Pusti kozu. Ule. Kao ste svireni, majko njegovu. Šta ću tata? Mame, odrecite se tata. Treba da vodi kozu sa sobom. Idemo da budem takva. Ovdje, da, samo da ne budu previše blizu. Treba si i za tata mogu ispijati pivo. Vodi ovdje, Gorane. Dobro, hajde. Imaju nas novinari. Krenete se ovako. U liniju, ravnaj se, korači glavu. Vrati Stevu. Svi se vremena, na stranu. Deco, sklonite se, ko nije učiti da ne smetate. Svi se kozu, poravnajte lepo, poravnajte koze. Mame, još ono. Dajte nam obre da nam se metne. Nemojte i zalipati. Ne tako. Jesu čaše stavljene tamo. Čaše su kod takmičara. Slušajte Stevu. Sklonite se vi fotografi na stranu. Slušajte Stevu. Miloše, sklonite se majku mu njegovu mame šure i devojka. Ko ide na koju kozu, Stevo? Evo ko ide na koju kozu, čućete se. Znači prvi 6 takmičarki. Molim vas da predstavite se takmičarke. Bilja, izvoli. 61 broj. Se mora stona strana. Ne mrde, ne mrde. Da li si Dođi. u ovakvom takmičenju? Ne. Dobro. Ivan Nestorović, broj 60, Ivan Nestorović. 64, bomba. Strane muža. Jaca i Bilja, u pitanju takmičarki. Pozor, sad. To Stevo. Već Dušane. Može da se veša, komisija ne može da se veša, to je učinila. Vreme, gledajte, Neće nikom, nema ništa. su 2 minuta tako. Opa. Idemo 13. Dobro je. Što imate da poručite? Da ti izmuženo donese pred komisiju. Nema ništa, nema
Pobedila sam se. Pa uzmeš samo tiskaš i šta? Pa ideš. Dobro, sljedeće četvora da se pripremi. Kako ti je? Ivana je tu, 4 vas ima. Ivana, stani sljedeći. Treba da odimo čašu. Evo tu Ivan. Čaše ovdje za sto. Ivana! Nemaš čašu. Ne sam malo, kako nisam. Pa znate kako? Nemam pojma ni gdje da je uvatim. Sada završimo. Ajde. Koji si broj? Ajde. Hvala baš. Konec je. Ovo je besta, neću ja ovdje. Ovo ima više mlijeka, zato... Ne više mlijeka, to da. Ne, zato da pizete. Znaš šta, sad? Ajde, koji još ima? Nema nikad se ti. Ja sam uzla, ne? Sve imam, ne mogu. A di Znači, kopit da će se sad, stavne čaše tamo. Znači na komandu. Ne može da se pomaga. Pa rekao je sad može. Beži, deco, beži da ne ulazna. A joj, kako ne da slušate, ovdje se bori na krvi nož, a vi ništa, šetate mrtvi hladi. Pripremite se. Znači, trebali da pričam nešto, još će se čuje sve. Ovo zove, sad! I kako sad? Pritiskaš tako, Stegni se tu, ne tu, drugo. Mirno, brate, ovdje sam ovdje uhoću. Gore, moraš. A bojim se, Ne, boj se, ništa je bitnije. Ove ima i prskanja! Slavica je žestoka! Ovo je mekša koza, nije pošteno. Ovo je tvrda. Bravo. Nije takmičenje regularno. A ne možemo mi sad odražavamo. Mekana koza je tvrda. Ajde Ivana, možeš ti to. Zlažite dole, ne možete vi kako treba. Ne boj se. Dole, dobro, neću Evo to. ja sam. Imaš konkurenciju. Sad ćemo da vidimo, bit će žestoka borba. Minut. I češće sam, samo češće sam tako stići. Bijelka. Jel ideš sad? Tata. Mirna Bijelka, vidi. Pustio je nogu. Ne, prosuće je on. Ne znam. Odlično. Vidi, gdje mi je komisija? A, pa na zemlju. Gdje su mi članovi komisije? Ajmo finale sad. Mora da se slegne, tu imamo pene, ovo će biti foto finish. Neće mi. Minut i po i 58 sekundi. A, imamo vreme. Pača. Zad, lako. Sestite ovo. Hvala. Drugo mjesto. Za malo. Diplome, evo tu ću, ja moram napišem ovo pismeno. Drugo mjesto. Koja mi je rekla da nikada to u životu nije radila. Vjerujemo. Slavica! Bravo. I treće mjesto. Treće mjesto odnela je gospođa Aleksandra. Sljedeći put, mislim, molim vas, malo bolje to da muž drži. Malo muž da drži vodu. Spomenut ću i četvrto mjesto naše drage Ivane koja je uspjela četvrti. Bravo. Peto mjesto gospođa Ina Ban koja je uspjela da dođe do petog mjesta i do šestog naša draga Boba. Ostale se, izvinjavam, ne bih htio da ih nabrajam jer nije imalo šta da se meri. Ajmo da vidimo ko je najgore. Nema drugo.
A sad ostaje go, Stevo. Dobro. Među vremenu, dok bude duže tate takmičile, očekujem da se javi neko ko ume lepo da piše imena. Jeste, ko lepo piše. Lepo piše. Ko lepo piše. Evo, Irina lepo piše. Ima ovih školaraca ili ovi što su skoro izašli iz Irina, škola. ostaje ovdje s vama, samo da... Oni su uvežbani. Imaš lepi flomaster. Daj tamo, daj to vlado, a vi morate pomisliti. Da prijavim ovdje prevaru. Da prijavim prevaru. Šta je bilo ta prevara? Oba je na 5. mjestu, a ja na 6. jer ja nisam ni kap izmuzla, nego mi pomogao gospodin. Prema tome, molim. Ove naknadne reklamacije se ne uvažavaju. Evo ja Koji ste to rekli ranije? Zakonski rok. ja priznala. Irinu za predsjednicu. Jedina poštena u ovoj državi. Sad će tata naš šef. Ja šta sam ulovio. Za pisara jedno pivo. Stavljaju pivo i mleko, gadar stoji. Ajde. Dušane! Maši kameri! Molim te, bar ti pobedi da nam čerka nije došla. Ajde. Imenujete Koziću. Reći studnite. Koziću. Ajdemo sad. A posle tata. Grama. Posle tata. Ajde. Jeste Slavica Todorović. Brojeve koju tata uzme, koju čak neka uče dobro. Neka pokuće od tata, neki mora da uzme. Ajde da te... Ajde. Nemam sve. Ovdje ima, dajte mi jedan broj. 2 minuta za hvatanje i 3 minuta za muž. Na svoje 2. Mama, ide ti na ovome. Ama, ću da ti ovo, mama. Hoću da vidim. Evo će kozu. Dođi, Beka. Ajde, Vlado, dođi, Beka. Ajde, zadnji si, ajde! Koje je vrijeme? 2 minuta hvatanje i 3 minuta muža. Obrno smo 3. Ne znam. 2 minuta 20 sekund bonifikacije što uhvato kožu. Da je on nema mleka, što ja bude ti. Ne muzete dobro. Šta ne muzik, ne mleka. Pa sad što ćete, Pomuženo. rekli ste da ne hvatate da koju kožu je Neko da tata. pomogne i pobedi koža. Ti si obio sve vreme. Nema mleka, boje. Joj, Stevo. Tačno osjetiš u vremenu da nema. Ovdje. Ovdje ima kao nešto malo. Ali ipak sam među bojima. Ajoj, jeste rekli da ko zaboravim, ja pustio. Nema mleka. A ja ne znam šta sam da radim. Ne može, diskvalifikacija. Ja vi se vrijeme. Ali čovječe, 2 minute prošli! Dobro. gotovo. Gotovo! Ajde. Nema. Ne ode. Da znate da ste diskvalifikovani. Diskvalifikovani.
Ko? Iskoristim kovani obojica. Ma nema šanse. Obojica, ja sam pobednik, slavim pobedu. Ja sam pobeda. Slavim pobedu, ovi... Valjda ćete me podržati, ovi buzu to su koja vezana. Čujete, dođete. Ne treba mi koji nisu dobili ništa. Svi dobijaju. Svi dobijaju zahvalnice, zatim bez obzira na taban dobijate zahvalnice, prema učenje. Kaže ovako, napiši trocifren broj. Kome je zbir cifara 1. Napiši, ko može da zapamti, nek zapamti, ko ne može nek ne zapiši biti. Napiši trocifren broj. Kome je zbir cifara 1. Koji je odgovor? Ima neko nije znao to? Ima ja. Ima ja. Ima ovo. Kaži ovako. Napiši 0. Pomoći 3 petice. 3 petice. Znači treba da bude 0, ali koristite 3 petice u računu. Svi ste učili plus minus puta pojeljeno. S jednocifrenim brojem. Može da bude i 55. Može da oduzima i sabira. Možete da oduzimate. Sabirate. Možete da množite. Mnoga tuzijana. Gdje upaljač? Mora se oblaza. Evo ga upaljač. Marko, daj upaljač. Ajde razmislite ovako. Ali može da bude i 55. Može 5, može Pa da kombinujete 5. sa... Kombinuješ. 50. Mame da dobijete svako množenje sa nulom daje 0. Eto vam za... Pomoć. Ne slušajte mame, jer oni inako ne znaju ništa. Možda samo oduzimaju. Kako bre ne znam. Može. Radi si. Gotovo vreme, ajde. Kaži? Ne može tako. Treba koristiti. A ti koliko si ti peticu upotrebila? 6. 555 minus 555 ima 6. Šta, rekao si 3 petice. 3 ona rekao 6. 55 pojeno nula. Ali ne smiješ nulu. Može da dobiju. Samo 3 petice. Možeš da koristiš zagrad. To je 6 petice. Dođete do 0. Kako ćete dođete do 0? Ajde. Šta si ti napisao? 5 minus 5 puta 5. Bravo. Je može 5 minus 5 puta 5 da da 0? Tačno dođe. 5 5 minus 5 je 0. puta 5. 5 je 0. Da, 5 0 puta 5. Najmlekarice Đula Avlije u disciplini muža koza. Dragani Radulović. Ma da... Evo me. Radulović, čestitamo. Hvala. Sa srećom. Hvala. Najgori. Najgori. Najmlekarice Đula Avlije Danijela Ivanović. Danijela, ajde. Čestitamo. Želimo vam i do godine da se takvite. Nekom prvenstvu. Također za učestvovanje u najmlekarice Đula Avlije Biljani Cvjanović. Sad mogu da otvorim farmu. Kozu ima. Dimitrij je već kozu bezeto. Isto za učestvovanje u izboru najmlekarice Đula Avlije disciplina muženje koza Ivana Nestorović. Jedina devojka, ima hrabrosti da se uključi sa ovim petama u borbu. Može. Talentovana. Također za učestvovanje za najmlekaricu Đula Avlije Boberić. Bravo Bobo. Eto može da noziš kosu u Beograd. Može da snabdevaš za učešće. Biće sigurno više. Ova komada za dogodine će biti... U izboru najmlekarice Đula Avlije. Je!
da je Ona i da zalije. Umirenica. Ne, da je nagrada. Bar Gajba, čestitamo. Da li ima još neko sem ove tri koja je drže tri prva mjesto da smo napisali? Jel neko nije proban? Nema. Sad ovo. Čekaj, Ovo je Aleksandra. sad ozbiljno. Ima Aleksandra. Oni su... Mame što smo Evo, za nešto treću na izboru za najmlekaricu Đulavlije i muža Koza. Aleksandra. Je. Bravo. Pravate, koze nabavljajte kad imate ovakve karice. Za osvojeno drugo mjesto na izboru Đulavlije u disciplini muža Koza. Slavica Todorović. Je. Prirodni talent. I prvo mjesto za osvojeno na izboru najmlekarice Đulavlije Mina Lotrijan. Kažem da ove tri ovako koje sam ovdje, pošto imamo Koza, Biće pomoć. da gole. Deco, vidite me, deco! Maga je, jaj. Maga je. Koji pit bulgarija? Dopunjavaš.